Dijala Hasanbegović. Škola. 1989. godina. Učiteljica Ivona traži da napišemo sastav na temu sporta i rekreacije. Ja sam pitala mogu li životinje. Rekla je da mogu i moje žirafe su igrale košarku, tako što su ubacivale svoje glave u koševe. Učiteljica Ivona je rekla da to nije košarka i poslala me u fiskulturnu salu da gledam osmaše kako igraju košarku. Lopta mi je udarila direktno u damar na sljepoočnici i krv mi je šiknula iz nosa. I tata je mirisao na štok i šutio i jako smradno puhao u autu. Mama se trudila ne plakati i preglasno me tješila na uho šapatom oštrim kao staklo, jer glas joj je oduvijek bio tako kazališni. Moja je morbidna priča završila u košu i kad sam došla sebi plakala sam za njom, jer je to značilo da sam pisala lošu prozu Josipu Brozu. I ispjevala sam mu pjesmu za onaj dan kada postajemo pioniri i jedina od sve djece sam morala da nosim vestu preko košulje. Bilo mi je neprekidno hladno od udarca lopte u glavu i stihovi su započinjali sa T, I, T, O. I nisam zapamtila šta sam napisala pod O, pa sam rekla glasno u mikrofon ovim vas pozdravljam i skoro pala u nesvijest. Kad sam vidjela tatu na balkonu sale kako se ljulja preko ograde, sišla sam s bine, jedva, jer je bila visoka, a ja sam bila najmanja osoba u školi. I učiteljica Ivona je rekla da je to tužno i da su me upropastile. Moj kolega Damir je na polaganju zakletve umjesto učimo na Titovom dijelu rekao učimo na Titovom jelu i nikoga nije čuo. I bio je ekstatičan. A na času likovnog Minela, najpopularnija curica u razredu s najpoganijim zamislivim umom, okrenula se i pitala me ima li vrabac vako uši i stavila je kažiprste iznad glave. Ja sam rekla ima i razmišljala kako da izvučem živu glavu kad joj njen drug Neven kaže da nema kad dobije keca i kad shvate, ako i kad shvate. Nacrtala sam sebe u kući, kako sjedim i crtam i učiteljica je Ivona s kilom pudera ispod oka kroz koji je svejedno prosijavala plava masnica koju je tu utisnuo njen muž, oficir Jugoslavenske narodne armije, rekla je da je to dosadno i da su me upropastile. Minela je dobila 5 za kreativnost i nadam se da je odrasla u presliku Angele Merkel. Ne znam gdje je Neven, ali nadam se da je negdje gdje se trese od straha svaki dan, a ne zna zašto i čemu, i da mu se gadi život u svakom trenu. I svijet je bio sav na mjestu dok nisam jednog četvrtka u decembru dobila 1 iz matematike, jer sam sabirala umjesto množila na kontrolnom iz množenja. Učiteljica Ivona je zvala iz škole. Mama je bila na poslu već 3 dana. Rekla nam je na telefon, radili su popis, kolegica Sabina je pala u komu jer nije ništa jela 3 dana. Sad je došla sebi i jede kašikom Pavlaku direktno iz pakiranja od pola kile i plače i ona je ne može ostaviti. A moga se oca nigdje nije moglo naći. I moja nana, cijeloživotni ušutkani ateist kojoj je Ramazan za razliku od dede značio, citiram, osmosatno umiranje nad šporetom i njegovom nadutom njuškom da Bog da me Bog ubio, kraj citata, i koja je umrla u 58. godini savijena nad krevetom kao nad šporetom, obukla je vunenu haljinu tamnozelenu, zameo ih vjetar takvu haljinu, i obukla je bundu crnu, strukiranu i stavila je na glavu toku s velom od crne čipke i obula je crne čizme s najvišom štiklom u Republici. I kad je ušla u školu, pahulje su joj se topile u crnoj kosi i domar se za njom trčeći prokliznuo i umalo pao. I bila je totalno Evita Peron, iako se škola zvala Simon Bolivar, ali to su finese.
I Nana je rekla, citiram, ona može da radi šta hoće, ona je dijete o kojem vi pojma nemate. Kraj citata. Ja sam se tresla ko prut i bolio me vrat od gledanja gore. Tek sam tad shvatila kako je mala učiteljica Ivona i Nana je uzela kontrolni rad i poderala ga u milion komadića, sve ne skidajući crne kožne rukavice i letjeli su papirići po učionici i uzela me za ruku, zapravo uzela me za predugačak rukav od džempera preko džempera, ispod kojih sam se ipak tresla od zime i odvela me iz škole. Svi su gledali. I direktor je došao i vikao za njom, drugarice gospođo, naizmjenično. Drugarica gospođa Sejda se nije okretala za tim budućim grupijem ratnih zločinaca. A učiteljica Ivona je stala na vrata s rukama na bokovima i rekla da su me upropastili. Nikad nisam zaboravila revolucionarni put do kuće, koji smo Nana i ja prokrčile kroz nevjerovatne gomile snijega. Ona mene vukući za rukave, ja gledajući u nebo svo prslo u ples pahulja i crne kose. Neki te ljudi samo vole, neki te i nose. Mene je Sejda nosila. 1991. godina bila je zadnja godina u kojoj sam išla u školu. 1992. u mome stanu tetka je imala panični napad. Je li ovo rat i kad će stat? Kad će rat stat? Kad? Pravi je belaj nastao kad je mama rekla da je tek počeo i neko je pronašao štok u kuhinji i dao joj i smirila se i zaspala. I više je nikad do danas nisam vidjela uplašenu. 1993. prvom prilikom sam u mokrom podrumu koji su tad zvali školom, ne znam zašto jer mislim da su nas samo držali na jednom mjestu da nas imaju na oku, dakle, prvom prilikom sam htjela napisati priču o žirafama koje ubacuju glave u koševe i usto ih i nacrtati, ali samo sam napisala priču o vrapcima bez nogu i nacrtala ih. Učiteljica Danica je rekla da je to divno. Jedan je cijeli dan mama gledala jedan jedini TV program na kojem je bila slika RTV doma i tramvaja stalog nasred tračnica i povremeno je sliku pratio skoro potpuno nerazumljiv glas komentatora. Na šporetu se hladio uzaludno skuhani doručak za prijatelja kojeg je čekala jer će Grbavica biti logor. I stavila je ruku na obraz, sve onako s vrapcima bez nogu u krilu staklenih očiju, kazališnim šapatom rekla da su sve upropastili.